Ceterong jani ngucap mapan kadi punika ingyan pesadok Kede sugem kapining ieu cetrum mawasana ketimal oleh buron kede cetrum kai merentahang jani ne jani ada pengideh wakine kapining cai Kang Wang cai bakat perintah wake dinone ane jani kemu alihang don kumang saja lakar nyet yune makabar bareng inang nejani sanang kemo lautang alihang don anemadan don kumang kompiden yo apa sanang pesan kampidin aji don kumang yo iburon kidang panggumanti sido melah pang sido madan luwung isu agama jani ngalihang gelesen cerita ne mangkin isugem mau sahe ngalihang ya tengeruruh ane madan don kumang saget prapti sugem mengabuh don kumang dan pejumuge sagetan sida rawuh ieu ikede sugem medaging kapining pisarat makte don kumang kampidin jani hidang nah kene nyen cai kede sugem sanang nyen gebrasang kengket je barut saupang je pragat je kampidin yo iburon kidang suabo pragat yo ama kamping agelisin cerita sagetan sampun paragat sampun jangkep ikidang mekampe sugam ceterung kocapang iya tekocap makadi kawentenan ipaksi cetrung ketekaning ikede sugem minuturin jani
malu sang kaning raket te makanti rumah kete ma sewitero kalau punika i kedes ma pitekat ma pitutur kapining i kidang ibu kidang apang tangan manut kapining peselat raos iyo ni kedes cetrong keto masih i kedes sugam nah kene nyen cai kidang panggu manti nyen cai bisa tangar introspeksi diri antura caro jani mulat sariro nyen cai ane mani maka berajak maka jangan mapan sing sido nyen lakar ke pasahang paiketan irago makanti ajak tetelu maka cutat dinone buen manis semengan irago makebar ajak makejang